نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته. Mahulin ya mga maastay manghud sin kami hapag iman, yari long ta na isab di magbati laul, manayngog atawakan kumita sin patumtum din agam Islam, labay ding ha program sin Nidaul Islam. Murah-murahan ing kita niyo hanugaraan sin Allah subhanahu wa ta'ala taufik amuin di kita niyo sumuhon manayngog sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban daing hasunna sin pangunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amurayat tuin ilmu matan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkabiyaksan sin kita niyo habya ini, sandakuman labay haswara, murah-murahan sumampay pa mga kaibanan in suwara sin agam Islam. Nabiyan na sin nasabot sin hambuok guru sin kami kalasahan, kiaulungan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangadyan na to harum ini, continue rasin, bakas na to, nakawa atawakan na pangadyi sin limabayaon, min nawaqidil Islam. At inya, ding ha mga makababatal sin ka-Islam. Na inini lando mahal ga hahatihon sin kita niyo, aun hati makabata sin ka-Islam sin siyulagan ding katutan niyo. Bang kita niyo bukon maayad, impang hati sin kita niyo, masiramanin kita niyo halikusan, halingkungan sinagam Islam. Sa kalihati, pag adlaw mahuli, makaulong kita. Sawab sin inot-inot, natangsuing ka-Islam doon kato. Nahangkan wajib day sabhati yun na to, hipangaro na to pa mga kaguruhan sin kita niyo mulya. Nading ha mga makababata sin ka-Islam, hangpuin taod niya, nasabot yan ha kitab Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Na kaya tagna-tagnaan na to na, tidak mauno misan labay-labayan ta, ay naman muna-muna, in makabatal, amuna in asyirku fi ibadatillah. Amo yatuin muna-muna makabata sin ka-Islam sin manusya, in pagsakuto hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sakutuhan niya, limbangan niya in Allah subhanahu wa ta'ala pag ibadat. Na makabatal yato sin ka-Islam. Sabab ubos na beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sabuna-buna to in Allah subhanahu wa ta'ala, di siya mangampun. Di to siya mangampun, haipon niya, amoy nagsakuto, nagsyirik kaniya, hakatunggal niya, hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ampunon isab sin Allah ta'ala, madugaing mapuwas ting hasir. Bang niya kabayaan, ampunon inipon niya. Adapun, in pagsakuto, wayro untud pagduarwa. Wayro untud kaampunan. Mano ito yan imano siya, hapalawm sin pinar ka jahannam, apabila yabutan sa sing kamatay, wala siya nakapagtawbat. Angkan pagtawbatan, salta, na iban do sa rakula, ini amuin wayroong kaampunan niya. Di ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na si sambat bang siya yabutan sing kamatay, di siya makapagtawbat. Iban
haramun sin Allah subhanahu wa ta'ala in surga kanya. Mangharamun na sin Allah ta'ala in surga doon kanya na makapakayon na siya. Makatuligi na siya papinarka jahannam. Tiya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Na sabunatod isiyu-siyuin huminang sa kutupa Allah subhanahu wa ta'ala laong tapagtag-ipunan niya nasa bunatod haramun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsud niya surga. Iban indatungan hulaan sin siya amuna in narka jahannam. Na iban in mga tao anyaya, amun in tao magsasakuto sila na rin tao anyaya. Anyaya paginhawabaran nila mga kiyaulungan sin Allah ta'ala. In tao magsasakuto magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala na wayroon na makatabang iwan makahaon kanila dahil hasiksa narka na namun sin sila dito hadlo mahuli. In hikaruan niya mga kiyaulungan sin Allah ta'ala. Dito hato ay jinisan uno-uno na jinisan sin ibadat fiunay mo maduwain ling Allah subhanahu wa ta'ala. Mahilang siya yato shir. Mabilang siya yato sa kutub Allah ta'ala. Karena inibadat inyan kapatut sintuhan tarabul alamin. Di manjari hitunay maduway din kanya. Suwait sadya hitunay pakatunggal sin Allah ta'ala. Iyan hikaruan niya nasabot sin kita. Man ja'ala bayna Allah wa baynahu wasaita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Amin hikaruan niya nasabot sin kita tinahisiyu-siyuin nagpaaon haantara niya. Haantara niya iman sin Allah subhanahu wa ta'ala mga suluhan at imang aon makapitiut kanila. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala tiniya pangangayuan tulong tabang, pangangayuan dua di na dumainig patuhan sa matupa pamangabya si mga kakubul-kubulan. Si mga tao miyamatay na hinangon pasuluhan, daakon pa, papangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinin siya buhi, siya in labi in dayaw, mangindwa dairik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nakagunahan, na mga yato, na hinang yato di kabayaan sin Allah ta'ala, in suway paon, suluhan, bangkaw mangayo pa Allah ta'ala sin hajat mo. In hikatunya, man lam yakfur musyrikin, aw syakka min kufrihim, aw syakka fi kufrihim, aw saha madhabahum kafara. Demikian siyo hindi magkufur ha mga tao musyrik. Law niya okay rasaon, kaya kahagad niya pa, yung mga maghihinang si mga magsasakuto, biyabunal niya pa, atawakan nagduruara pa siya. Sinin niya asal to din niya inidi kabayan sin Allah ta'ala sa nagduruara pa siya sinhaka matanan niya. Sinin niya hinang kasyirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala hinang nila atawakan isab launta inilaw niya maray ba isab amuray isab saon amuray isab saon yung papanahon nila bihan amuyatin hikato in hikaupat niya mga palangwan ko agam Islam man i'taqada ghayra hadi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi fahuwa kafirun. Yari matawday sa magjato kato tani mga kiulungan sin Allah ta'ala in hikaupat niya hikabatal sin ka Islam sin siyula kanding hamano siya amoy nag-aagam sinagam Islam isiyo mag-i'tiqad man i'taqada anna ghayra hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam nag-i'tiqad siya habon na tuod in dugaing ding hapamandu atawakan dugaing ding hapanghindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at niya labi cukup ding hapang hindo niya at niya palumabi nabang muslim habiyayatu nangahagad nag-i'tikad sin biyayatu na biyatal niya in ka Islam doon kanya biyatal niya in ka Islam niya doon kanya atawa isab hukuman
dugaing ding hahukuman sin nabi labi pa marayaw, labi pa indayaw. At iniaw pahukuman marayaw ding hahukuman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangsa nagitikal sin biyato na tanto nabatal niya inka Islam doon kanya. Ti yato manjari mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Biya na sin palabihon niya in hukuman sin mga tauan niya ya. Okay banan palabihon niya pa in hukuman sin mga tauan niya ya. Dahin sin hukuman sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam na insayan na nakapagkufur na siya pa Allah Ta'ala. So ini usun magtawbat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaliman niya, man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an wad dalil qawluhu ta'ala dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Yariin hi kalimah hi kababatal sin ka Islam sin hambuk manusia isiu in diugalan siya miyong sisiya uno na perkala pamandu amo indiarapya sampai simpanguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natanto nakapagkufur na siya. Yaun na piyara matampal in hadis ting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakali ipanghimuting niya pa. Di niya kahagaron na nakapagkufur na siya. Nakapagkufur na siya dun haon na misan pengkaonon on waktu hihinang niya. Hihinang niya yang gautan niya imparkala yaon sa atat kala aon pabungsin niya. Aon pabungsin niya dun haon na malaggo pangasubukan niya. Nabi adiin na bang wala mo pahihinang. Asal magduruhon na ingkangian. Niya to, hihanggotan niya praisab, imbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam ipanghindo sa nagdirahan niya, lilimbangan niya simbungsi. Ini magchat yung mga biya, ini mga kiyaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. At inamisan panahihinang niya, alain dun haon na inya to piyak maupakatan si mga ulama in siya yan nakapagkufur na siya. Adon parmasin Allah Ta'ala yariin dalil hayat tu dhalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Hangkan ayaw kita mawungsi hana paturun sin Allah Ta'ala marikatu tanyo. Ayaw kita niyo mawungsi ha Quran. Ayaw kita niyo mawungsi ha hukuman sin Allah Ta'ala iman sin Rasul niya. Sawab hika kufur si manusia. Hika kufur si manusia. Yari informasin Tuhan na to Rabbul Alamin. Dhalika bi annahum indamikyan niyatu hasawab sin bunatud karihu sin bunatud sin himukaw sila sin uno na napaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ang piaturun niya syara mong panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in Quran mahamulya kanawiroon na duga in piaturunan sin Quran mambukon in panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi haon makawak pa kaw aon kuno biyayaon pa at inadimerikan niya in Tuhan Rabbul Alamin. Sa zaman ini inibukon at suy-suy sambil kiyasapo pansin kami. Sambil na iyan na mo na tayo mahu pagtawbat kaw inyan ba't nakapagkufur kaw. Sama bang kaw nag-iitikan ini kaw pagdatungan kaw na wiroon na kanabihan. Tupot day mga kanabihan pagdatungan wahin. Sa kalima kaiyan ko di may rika ko intuhan naghimumungan. Allahu Akbar. Subhanallah. Makatawakkal pemano sabihin. Yung mga biyani na piyangari-ngarihan sin Iblis inakkal pikilan nila. Saitan sa tinimigong hagas kaniya. Alo na biya ini. Na
himukaw sila sin uno-uno na napaturon sin Allah Ta'ala. Muning Quran mahamul niya mo papanguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahuskawan nila na faahbata a'malahum. Ba'talun papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga amal nila. Ay amal ibadat mo. Hangkan na ko nag-ibadat marayo supaya mapuso mo in daraugan. Puso mo in karayawan yung hulat-hulat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali, amok sa japarkala iyaw miyong sikaw, di mugal kaw hasara sintuhan, na nabiyatal mo tuan in amal mo. Buko ni siya nagbayta Allah subhanahu wa ta'ala, mga kiyaulungan sin Allah ta'ala. Alladhi ya'taqidu anna ma wada'ahu al-basharu min qawanin nadariyat ahsanu wa afdalu mimma ja'a 'anillah wa anna rasulahu sallallahu alaihi wasallam yu'addu kafiran li'annahu lam yanqid ila muqtada shahadati la ilaha illallah bal ata bima yunaqiduha wala hawla wala quwwata illa billah. Na inta o mga kakasikwa ang Islam, mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala, inta o nangangaharad habon nato din uno-uno atawakan hinang biutang siya si manusya. Biutang siya sin mga manusya daing ha mga undang-undang. Ay, sabi ari kita, biutang si manusya undang-undang at tinasyara, iban mga atulan tiya tali-tali sin sila. Anyam sadya simpikilan nila, yutok-utok nila sadya. Nakalawi ba sa indayaw, inyatu, lawi daing lawi lawang tayin afdal daing ha, syara sin Allahu Ta'ala iwan sin Rasul niya na maitong na siya kafir. Maitong na siya kafir. Karena insyara sin Tuhan tumupakatan masa. Di naman hazaman sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil pa masain. Amo yan in solusyon sin katan. Maglawag ka sin solusyon sin problema sin katan tan. Balik kau pa hukuman syara sin Allah Ta'ala. Doon mo kabakan imatan kahanung. Doon mo kabakan imatan kasanyangan. Kasanyangan dunya akhirat. Wairoon na kabakan mo dugain. Maglawag ko sin mga solusyon. Kita ba yung mga manus sa habiyaon? Bang di na maraing problema, maguno na. Astasan na magpakamatay. Mag-suicide na. Sabab may tayo wayroon doon yung pag-iman. Wayroon doon halom simbigi jantong nila insyara sin Allah Ta'ala. Kita baka yung mga bariman, datungan na alhamdulillah, sabab kimikila sila aon in Allah Ta'ala. Sangat gaw sin Allah Ta'ala, maghidjatul. Dumirihil sin kakunahan sin ipon niya. Bihan mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inya tumaitong siya kafir, may tayato karna bunatuod, wala siya nagmalilla miyagad, pakabayaan sin syahada, amon piyagsaksian niya, ashhadu an la ilaha illallah. Sababing kabayaan sin la ilaha illallah, magad kaw hasara sin Tuhan. Layuan mo in uno-uno di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Sa gawa, gaman in hinang niya, gamayan in himinang siya sin lawan hayatu. Lawan sin kalima la ilaha illallah. Himinang siya sin langgal syara gaman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muna makabatal sin amuin panawhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatto mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala, imisal niya yatto isab sin biya mga misalan hikalima. Biya na sin an yakraha wujub as-salah walau salla aw yakrah tahrim al-khamr walau tarakaha aw yubghida shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
sawa min al-aqwal wal af'al. Amo in kahukawan niya in kawajiban sin sambahayang. O sa manusia mahukaw sa sambahayan sab siya. Amo yatto misalan amilong tamahukaw siya sin syara sin Allah Ta'ala sa misan niya hihinang niyara. Hinaghayang gautan niya isab sa mahukaw siya. Nalamod hayat to. Lamod hayat to mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinamisan siya magsasambahayang na maglawag na siya sin amal niya bang nakapakain. Dunhan. Atawakan kahukawan niya isab biasing kaharam sin alak. Mahukaw siya. Dahil dunhaon, misan niya lang titinggalan. O mano siya, wala day sab siya miminong alak. Di day sab siya mag-inom si makahilo. Sa mahukaw siya. Sin yaon sara sin Allah Ta'ala isinhiyaram yaon. Mahukaw siya sin kaharam. Na biya dahat to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Atawa isa mabungsi siya hambuok ding mga pamandu kaya pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sibu dading mga kabtangan iban hinang. Mahukaw siya. Ang pakaiman na maghimumungan amunay nilaw na makajanjan in hadith ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Makapamungko simbiyahan hadith sin Rasul makayang kamunay makajanjan. Nabiyatal niya in amal niya. Bangso pa main siya law na langog sadya na inagama di kapag langog-langog di manjari. So ito siya magtawbat si mga himungan niya ito. Na ini kahukunom niya mga kiaulungan sin Allah Ta'ala man istahza'a bi shay'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabillah aw iqabihi kafara. Wad dalil قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Yari isab ini kaunum na isiyusyuin nangudyo-ngudyo. Nangudyo-ngudyo hauno. Nangudyo-ngudyo nanggura-gura hauno-uno na in parkala pamanda sin agama Islam. Uno-uno na pamanda sin agama Islam, biya baba-baba niya. Iujo-ujo niya. Biya si mga pagturong, si mga kababayhan, si mga pagpatamong sin kababayhan. Mangudyo-ngudyo pa, udyo-udyo niya, tunay sablaw na hinda adji. Pangudyo-ngudyo yung kanya. Atawakan niya tunalan niya sabi pa imam. Ibang mo niyang kupam yan, yung kanya ito pangudyo-ngudyo. Naya to di manjari mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atawakan uno na law niya inyaon, aung tungbas karayon ng Allah Ta'ala, giyakaan-gaan niya, way rasayan long niya. Atawakan kasiksaan hadlaw mahuli. Paglangugan pa. Matawakal pa imyan na hipo na saan long na inarka jahannam. Waliyaudu billah. La hawla wala quwwata illa billah. Na mga yato hinang hikapagkukuro niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di man jari mang baba kau mangujung-ujuk kau haka ayat-ayatan sin Allah Ta'ala. Haka syara-syaraan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misang palango di man jari. Bianin hinang si mga munafiqun. Mangujung-ujuk sila pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabang sila masagaw na way law na in kami adya biya. Hinang biya kalalamihan sa dyan kamo. Nawala dayat to ang inlong ta impag maudjol nila yato tiyayma. Why? Yato in baita sin Allah Ta'ala kul abillah wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Pamungano Muhammad kanila baita sila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno inkaunan nila yan. Pa Allah ibang paayat niya, iban pa rasul niya. Mangudyo-ngudyo, kao na si mga munafik. Kao na si mga musyrikun. Napamungan kanila, ayaw na kamu magmaudyo sabab nagkufur na kamu, fuwasin pagparat sayan niyo. Biyatin hinang si mga munafik. Why na, di na tayo maun, din dun haon mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Na uno-uno na, parkala aga madi taman jari
amo ilong tabawa babaon. Udyo-udyo unta rin dunhan. At tawakan makita-kita nagsisiwak intay mahudta. Yak tunalong na biya si mga nagtatanga, biya kahoy-kahoy yaon, nung nawalaw ng tiyatanga yaon. Kaya ingatan niya yaon, amoy inihipag sisiwak, hipaglalano sin ipon. Wala niya kaya ingatan, sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namisang palangog, dusa yato, di manjari. Diyan na si sambat, di hikapaglangog-langog impag agama. Makita maraw impanamong miyama na sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May talo na magtamong ko bihan, mapisak, tiyatakin mo namin, tiyatataas-taas mo pantalon mo yan. Wala nila kaya nga tamiyara da sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan hawaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asbala min al-ka'bay fi an-nar min al-izar. Uno-uno in katan, amuin tamungon, gamis na ka, pantalon na ka, juwa na ka, amuin gimuguyod, amuin long ta, pawawa simbuko-buko si kita ini, nabeta sin Nabi, 6 siya. Napawas makita ko, piya tatas-taas bihan, o jujun mo. Na inyo jujunin agama. Nasoy siya, magtawbat si mga ayat to mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. In hikapito niya mga kakasikwa kami Islam, sihru wa minhu sarfu wal atqu faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Nabi nasin pagsihir yaon. Pagsihir, hinmo sihir, black magic. Yan mataod. Sambil mo imang lindang-lin ng pamanga kababayan. Amo ingisari bang aumbi mga kabayaan niya. Lindang-lindangon niya. Atasan, amo ilong tagumasto. Kumasto kang pa imam, amo yung isab, magsisihin, manglilindang. Sakali, nakaway pa imam. Kiyaunahan siya. Bihan, mga kiyulungan sin Allah Ta'ala. Nahikabata sinagam Islam. Di man jari. Haram in hukuman, sinamuin tungo sin pagsihir, din dun mga kiulungan sin Allah Ta'ala, pang makato biya na sinamuin panghilasyon. Aun waktu panghilasan mo indua magtiyaon. At ingi si Manu siya, aun waktu, sa inilong tabi akong sunada niya, kaun ikuno, tabi dakuman niya, taga asawa, taga bana. Sakali, pagkabi mga aun bakas, piyag samahan nilalong tabihan, atasan huminang panghilas bang man makapagbutas. Tinya bang man makawa niya. Hindi bang aw magjaturi katubihan. Hati ko na ba? Yung mga biya ini. At tawakan panghilasan isab imbana amin dumugal asawa. Damikyan in asawa isab dumugal na pamana. Nahil inang yato hinang kasihilan. Hiyaram yato sin agamata mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan bibayta kato sin agamata hindi kita amuin long ta papaingaton. Umingat ko sin hinang kasihilan karena inagama Islam bang namin timindog inagama Islam na mamarinta to inagama Islam yung mga tao magsisihirian saggaon katan papagtawbaton warningan sila bang di naman sila magtawbat na put down na sila amuyat to in kiparat kanila so sila put down sabab na musibah rakula mudarat dakula mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga mangingita-ngita magpuputika-putika mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hiyaram sin sara mato insubul mato pa mga mangingita yaw makasawa ba ako ini imudyang isab mato makawana ba ako ini ataway sabing taka-asawa na yan pa, makaganap pa ako ini mato. Way rato piyag-aran mga kiulungan sin Allah Ta'ala, bita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan,
fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Isiyusu imyat tu pahambuok mangingita, pahambuok atawakan amuin magluludjum-ludjum yaun. At inakal na mga subuha mga parkala. Parkala gaib satu. Yung parkala gaib inyan tuput imakaingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di manjari. Amurain Allah subhanahu wa ta'ala sangat maka ingat sinyan. La ya'lamul ghaib illa Allah. Wairuun maka ingat sin parkala gaib tuput na Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala namiyat to siya nangasubo. Sin parkala iyat to ataw uno-uno na mga kita ko ni good list ko ini. Masukod na ba ini? Makausara ba? Makarayan na ba ako ini? Ataw biyadid. Na tanto na sadya nakapagkufur na siya doon hapiaturun maun. Pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya nakapagkufur na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawalo niya mga palangungan pa agam Islam, mga laong takaybanan makababata sing ka Islam, mudaharatul musyrikin wa muawanatahum alal muslimin. Ikawalo niya, amo na impaggapi, paggapi ha mga tao musyrik. Gapian mo pa, tarangan mo pa intaw musyrik. Biya din indagbos dihay ni. Ataw ang mga tao kafir, yaon tarangan mo pa siya, atin niya iwan sinlong tatungudhaon, amo impagtabang manukuhi kanila hakarna hikadus-dus, sintay manghud niya Muslim. Hikadaon sintay manghud niya, atin niya may nang prasawang manglungkop, patay manghud niya Muslim. Muslim kau sakali, tumawang pa kau, pa mga manglulungkop, patay manghud mo Muslim. Nahikaba talya to sin agam Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy intaw mga nganyaya, tabangan mo pa, biya di ini kalarak sin mga kamusliman. Ikamudarat nila, biya na sin parman sin Allah ta'ala, wa may yatawallahum minkum, fa innahu minhum. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Yatuha suratul Ma'idah ayat kay tag-isa. Yarin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, isiyusuin tumabang ha mga tao musyrik. Daing kaniyo, at hindi nga mga Muslim, daing ha mga Muslim, pus tumabang siya, ha mga kafir, ha mga musyrik, adun haon, nabon na tuod insyayan agad na kanila. Agad na siya rin dito hato. Bukon na siya rin ha mga jumlah si Muslim matan. Karena limamod na siya. Nasibu diliamod niya yung pikilan niya, arta niya, baran niya. Nanud alamin namin himinduk pa sa sinluka si mga kamusliman. Yaon din dun haon, labi-labi na yung mga katawtay manghuran, nagluluwas lungsad. Nagluluwas lungsad, imaatuwang, ha mga tao mga nganyaya, pakubusin ikaw manunlo. Yaon din dun haon launin lukal nila. Tama tumamang pa kau, na tanam kau sin suliab sin napinarka jahannam hadlaw mahuli. Bihan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang may ilong tadi yato manjari imbiyayat to, biyata sin Allah ta'ala, isyusyo into mabang ha mga tao musyrik, at hindi kaniyo buna tuod na insyayan agad na rito kanila. Sabo nato din Allah ta'ala, di siya humidayat ha mga tao, inna Allah la yahdi qawm al-zalimin, di siya humidayat ha tao anyaya. Imang tao anyaya. Imang durupang manglalaog tao anyaya. Nabiya diin na imbukon mo pa aamuin longta kamin kaaramam. Tumaban pa kau rin dito hat. Umiban pa kau sinikapusok sin araman nila. Bihan mga kiulo. Inhi kasiyam niya mga kakasikwa agam Islam, mani'taqada anna ba'da an-nas yas'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
fahuwa kafirun. Isiyo in mag-i'tiqad hakaybanan mano siya, ding hamakaybanan mano siya mag-i'tiqad siya. Insa yaw ba sa uyaya siya. At niya free siya yaon. Ang kalimayan niya. Uyaya kan niya impagwa ding hasarahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya basa sin kahalan khadir uyaya siya tinya among haya siya aming pagwa niya ding hasara sin Nabiullah Musa alaihi salam, aming kisah sin Nabiullah Musa alaihi salam iwan hi al-Khidir. Din dunhan. Nahabi akatu ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukong kita uyaya milang okay pre ako guma ako ding hasara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamurtad ko. Yaw nakawhali ko san sin agam Islam sakali mutas pa kaw dun haon mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod mga kiyaulungan sin Allah ta'ala in hikahang po niya kahinapusan laungta hikabatal sin agam Islam al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. والدليل قول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Yatuha surat Sajdah ayat kawan tagtu abayta sin Allah subhanahu wa ta'ala inyattu amo ilong ta tungod pahikay napusan hangpu at inahikahang po long tahikabata sin agam Islam amuna in al-i'rad. In al-i'rad amuna in panaykuri. Panaykuri atawakan panangkiring mo yaon. Dahing ha uno. An dinillah. Dahing ha agama sin Allah ta'ala. Manangkiring nakaw. Dahing dun haon. Manaykuri nakaw. Dahing ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamuhu. Di amuna in longta in agam Islam di niya nahatihon. Di niya nahatihon pasad na siya. Hangkan sa dugtol matumari. Pahus mang patumtumasin mga kakuruhan dualan. Sin ulan niya di siya humati sin agaman niya. Di niya hatihon marhayaw. Amoyat mga kiyaulungan sin Allah ta. Iban uno pa wala ya'malu bihi iban di niya hinangon in mga pardaakan niya. Pardaakan niya sinon. Pardaakan sin agam Islam. Napila ning kamusliman biyawon. Timang kiring na ding haagam sin Allah ta'ala. Di pamangadji, di niya pahaton in agaman niya. Sa di niya ra paisab hanggaw taan, di niya pahinangon bang uno indi akan sin agam Islam. Sa Muslim yan. Imiyan ina ko Muslim sa inya ko. Inama ko na Muslim. Tanda ni ngan sin kami Muslim ngan yama ko ya Abdullah. Ngan hina ko ya Amina. Nay ko singan mo. Nay Joseph ngan. Na makaulong. Innaka pindakuman mga katawtay mo nahabayaon. Duwal da kumangan. Imangi magngan pasimbukon ngan sin piang Hindu sin agam Islam mo imagnan sin sarayarayungan magnan pasim mga amin idol nila yaon nagkukupur nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga katawtay manguran kabalikan namo mga kamumaasan haksin mga kaanakan subay nila nganan sin sarayaw-rayawngan amin hipagnan nila. Ngan biya na sinami nga ng Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim atawa nga si mga kasahabatan amoyato in mga bangisap kabayan nanganan mo si mga kaasawahan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawakan ngan sarayaw-rayaw amiin tiutat kato sin agamata hipa ngangan mga kiyaulungan sin Allah ta'ala. Unin dalil hayat tu amin imanu siya manling na tumangkiring siya deng haagama sin Allah ta'ala amunin agama Islam
Di niya namisan yamin hatihun pangadjiun sambil di niya nahinangun india akan ingkawayaan sin agama Islam indalil hayat tu makabata sin agama niya biita sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Wairuunna saanya ya beta sin Tuhan. Wairuunna saanya ya manusia. Na manusia di sama bayan nun tauannya ya. Tapi at si manusia di sama bayan nun anya ya. Sa di maragbus di nya mina aun waktu di nya namisang kana naman insya tauannya ya na. Aun waktu amu pengkebanan niya nun ya anya ya hikuan. Sa barannya kaya lulupahannya. Hati ko sambat singkewanan dia na naglangog-langog bihan ti kulo na di magpanamin at inadi niya kakitaning kaayban isabsin siya sa kikita niya jajagahan niya in kaayban sintay manghud niya amo in kalawngan sadya sintay manghud niya in siya sa in kalawngan niya in kahalipulo niya di niya pagkitaon sabang makainan kay man niya no halipulo di mabayan wala sa insya di maragbus doon hagin hawabaran ni pagkahalipulo niya halipulo pa Allah Ta'ala halipulo pasara sin Allah Ta'ala labiban papagkahin niya manusia yato mga kiawlo nga sin Allah Ta'ala tinawairuun sa anya manusia hay sisiyo in launtain patumtumun sin Allah Ta'ala patumtumun sin Allah Ta'ala daing haayat niya mahuli insayan tumaykod siya daing haayat yan piatumtuman na sa sin Allah Ta'ala laway ding ha mga kaguruhan gaman umuno manling gaman hipanghimuting pa bukon saan lo nabunaling kanila yan kau ni kuno makatawakkal pa imyan insilayan biyahan sayan kaya sisinan sayan Allah hawla wala quwata illa billah piatumtuman siya sagi sabab sinamuin amuin panay kurin niya panangkiring niya kama Islam na biat makapamungli kaw habayat wairun sanlo ni mga ustad yan in kanilang politik sayan makaw ni kuno nahasabab sindi na mabaya humati sin agama Islam manay kiring na siya manay kurin na siya doon haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala na tanam kaw nimbeta sin Allah ta'ala hamanga sila nanay kurina hasara hakaayat-ayatan sin Allah ta'ala piatumtuman sila di sila manay mai yarin beta inna beta sin Allah subhanahu wa ta'ala inna minal mujrimin muntaqimun yarin beta sin Allah ta'ala sabuna tuudin kami mamaus hay isyusyu into may kudaing haayat nam inya mamaus bang in Allah ta'ala mamaus na paipon ni aw makaraog aun makaraog kaniya bang in Allah Ta'ala magparatong na mamaus na kita biyayaon yung mga sila tauan niya ya biya din piaratong sin Allah Ta'ala kanila aun ba nakaagpang bang magparatong in Allah Ta'ala panis magparatong in Allah Ta'ala kasiksaan di pahadun niya aun ba makaagpang inya to hasabab simpanay kurin nila panangkiring nila hasara sin Allah Ta'ala nahangkan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala imbiya kato taniyo naglando na nag-agama sin agama Islam napalando na to humati kita niyo bukun hangan sadyay nako Muslim inagama ko agama Islam sa misan imamasa sin Quran di da kita makabasa na Muslim kimbihan matan at tinatanda sin pagpasad
Na pagubos atabi da kuman amo pa in masub mang discuss ha mga kaguruhan. Misanin alip di makabasa. Alip di makabasa pagubos mang discuss sa mga ulama ha mga kaguruhan. Na inyat to hasabab sing kaawam iban hasabab hati pamuyat to ing kabayaan niya halom kaawam na sadya na dihulan na siya sin Allah Ta'ala dunhaw. Amuyat to mga kakasikuha agam Islam tinaimaksud din dihari al-muradu bihi al-i'radul kulli an ta'allumi asli ad-din alladhi bihi yakunu al-mar'u musliman. In maksud long ta hama in tungod hama kabatal hikahang po in maksud niya amuna in maninggal lungbus amin way totally way natod tinggalan mo natod dun haon in amilong tasin pagpangadji simpuunan sin agam Islam di mo natod pangadyon impuunan sin agam Islam mga kiaulungan sin Allah Ta'ala amuin hisa amuin long ta hasabab yan insya mabilang mahinang siya insya muslim matan ahamuk tau bilang muslim sa insya min totally di niya natuod hatihon tay kuran niya natuod long ta din nun haum naray nga sabab ito mga kiulungan sin Allah Ta'ala wajib long ta habiakato hambuk muslim in humalli tumangkis siya dahil ha mga makabatal yan, ang mga nakasabot sing kita niyo, sa talong ta, patumtumon niya in mano siya, bangsaw pa makihatian ta, na ayaw kita magmaikot, magpatumtum isab, pa mga kaiwanan, pagkahitamano siya, sabab inya to na, ini bilang pagkasilasa, pagtautay manghud, na in, maunon in pagwasihat-wasihati, haantara, sin magtautay manghuda agam Islam di man jari long ta amin magpasad den dunhaw na uno na kaya hatian ta kaya ngatan ta makababa ta sin agam Islam na ipasampay ta labi na muna halom sin pamaybay ta bangaw kaya kikita ta rin dunhaon yaon na hipo na sin amin hinang kasirikan na hambuk kolong ta nainang kihatihan mo, kawajiban mo yato, magpatumtum kanila. Sa ayaw isab dahon magkalo. Sa dahon ta, hilaway talong ta, laway marayaw, bukon gaman long tatay kurantain sila. Aun waktu, dahil hasabab sing kakulang sing kita, kakulang ha ilmu, hasabab kita tay maaslaw mo. Salain sila nagsisirik na. Nagsasakutura patuhan, kampo ko patay kuran na. Nadi man jari sambiat, isyo pa'y magpatumtum. Imanghaon kanila, bang muna tay kuran sila. Tadaha magsumadja pamarayaw, asupay long ta, makatumtum, sin long ta, sin pamando, sin agam Islam. Ayaw magpasad. Na amoy atulong ta, in biya mga ini pangadjian sing kita ni alhamdulillah naktian namin inlong ta natangbos na to indeng ha mga makababatal sin agam Islam amin hangpo yat pintaod amin biyayta sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah in amin long ta amin ti'alip Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yato kita na to na nawirong kabakan na to mangbukon kala Allah wa kala Rasul wayroon na kasihak ding hapamando sing Quran iban ding sunnah. Nang kani mga sila masirama na mo indumihil salla, dumihil kangian, dumihil lummi, hadawa si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab long nilabiyain. Na inyat tukatan kaputingan na mo indaawa nila wayroong katantuhan niya. Napila na sadyain nakasabot sindikato tanyo. Kala Allah wa kala Rasul. Na amo yan indira. Amo yan impang Hindu. Diara sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Amo yato murah-murahan. Papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan yung in pangadyan na to harum ini.
mahinang natulong ta lulutuanan sa lagu-lagu hadlaw mahuli sarta na miintaw pikan kita nusin Allah Ta'ala miin kahanggaw taan na to adiin in kagaus-gausan sin kita niyo umamuin humanggaw ta sin cara sin Allah Ta'ala iban sin sunnah sin pangunatong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.